controversies ɔse ntawantawadi ahodoɔ no abusiafo na ɔtwe asan akɔ apro abeto yembio yebeda twedi ampo nyankopɔn ase kɔta mu nyinara yene wahyɛ nwoma foforo ase the book of Mark Marku ensempa no yene wadi kan ye adusua no mako mienu na ɔtwe mu no adusua no yede etoso miensa sɛ ɔhwɛ atifi asɛm na ɔse controversies anaasɛ ntawantawadi ahodoɔ no yeba sesia yebehwe nsankyerene ahodo beenu a Yesu Kristo eyeye as part of the ministry enu ntina Yesu bo wode ama empirifo antese nti abranti oba muni na se monye mmobo obi ankasa ntia ho konkron but omo ese ade na Yesu ya omo credit to evil yamema nipa bebre achede enti se mintimi en mompaye etise bia pastor mekise de bebo yebema munyina akwaba na afi yede nchiaso nkonso ede ma munyinara yebeda mu ase pa se de biara danso mode mafidie edeto London Ghana memenda kwanwefo saba school na afi chosemu empensempensemu sene midi kan kai no the whole of this quarter no ye no ahye adusian foforo ase kranti nimdie foforo na yede bro the book of Mark ana se Marku ensempa no ebia na attacking kan Mark but this particular quarter no ye wura Mark ni mu ankasa ne ahwe mu atrapo nyina yedi kan de adusua no mienu ede abiro enne ye hwe emiensa no mu akugu damfo pa ma ben wo kyerose mu ba be boa me wase na yedi adusua mu empensempensemu ede abremo ansa na no mienkotie enwumra So
asi meni ringo seta asitina mo mede misa beto mando Yesu ma friend mi nyankopo onti asi meni ringo seta wasela mede misa beto mando Yesu ma friend mi nyankopo onti asi meni ringo seta asitina mo mede misa beto mando Yesu ma friend mi nyankopo onti asi meni ringo seta waseda meye di na shelonwa meye ko ma shengeni meje onwa oni mi chichaje fo asiti nemo mede misa beto mano Yesu ma friend mi nyankopo oti asi meni mi waseda meye di ashe onwa meye ko Meje onwa oni mi chichaje fo asiti nemo mede misa beto mano Yesu ma friend mi nyankopo onti asi meni ringo seta wakame hoi onti asi meni ringo seta onti asi meni ringo seta ebeye yo onti asi meni ringo seta okami we onti asi meni ringo seta mishe onwa onti asi meni ringo seta ebeye onti asi meni ringo seta waseda meye di ashe onwa meye ko ashe nani meje onwa oni mi chichaje fo asiti nemo mede misa beto mano Yesu ma friend mi nyankopo oti asi meni ringo seta waseda eye di meye ko meshe onwa oni mi chichaje fo mede misa beto mano Yesu ma friend mi nyankopo oti asi meni ringo seta wakame home oti asi meni ringo seta meshe onwa oti asi meni ringo seta ebeye yo oti asi meni ringo seta yɛda ndwomtofo ko yɛase anwuma a ɔmode adi yɛadesua no animu ɛne na mamemfa manimfa nkyerɛ fidua mu hase na maboafo a ɔmo wɔ me nkyɛn wɔ ha ɔmo bɛbobɔ na yɛde adesua yɛde abrɛ ne deɛ
my very privilege pa na manya say manya pastors mako miensa memenda kwan for pastors mako miensa na omotifidue mu hase omba beboa na edi addition pense mu edi abram media mo somfo Bismarck mensa ene me wo Pastor Japheth Obisi amankwa ekame ho ewa ase Pastor Japheth pastor wo hwe Chatham Maidstone and a Riverway on na oyesofu penia odasa asafu ye no ewo Kent wo UK hase pastor yamo akwaba ejesunia great nka ni bi na pastor ne na esum hase but say de one ye eni hase but odo abebo domu and they asanya pastor esamu akwaba bio excellent me ko manimu a Pastor Jojo Bonnie so na eti mfimfini mu motashe no Pastor Jojo eta oye on and off for a program so na oye soft opinion so no so on London Ghana ye ne esum na saying conference for our teens director and SCC South England conference ye teens director and mabombodia edina babe ebedua fidie mu hase Pastor Jojo yamo akwaba. Thank you. And I say, and so you're doing suffering. You say teens on so a coso. You can name great. That's say, Jumasona, Wafa, Ediaton, so and so, O bon body. Me call me Chuanoha na and that way, ye Pastor Kunini Pa or mention was, and I'm so happy say, Pastor Ekamen so a pastor, no custom say, Ubia, no, both Ghana. And abroad in fire tin and can ya free Ghana. I say no pastor also obeba say send him no Pastor Anthony Melchizedek or no Prince Emmanuel is sorry Ghana no on na oyesofu peni ho any pastor campaign be 2 weeks and any pastor kasasa na my pastor enko ti Pastor Anthony Melchizedek and ote on pastor yama kwaba great that's say ye tonsa fra what me abama ye be edition yi and ma memfa aseda sono so emfa ma wo mombo ye chidom na ye edition ya omofa de ko wiase afana nyina Trebian Ghana TV omuna efasa edition ya omde ko wiase afana nyina sa na Hope TV so omofa sa edition de ko wiase afana nyina apacha sa adwuma ya ye ke TV adwuma omafa de atom so ade omo ya ne se enye oye ne bi na omo bohu dawro ana asasresem bi na omo bohu dawro omo de ne se wo kanyame asem a no mo so mafa no mo de ko wiase afana nyina eyesa na ne viewers crampo no so nti sikasema edin nti amkrankra na soso mo mutimi ye ne omo ye nti se wo tie ye na so wo mo bi apese odobo asa adwuma ko ya esro fa one number ba be gu yemfoni na frɛ obi ba gye wo so kakra bi a betimi dia bo asa adwuma ko menu yi fa boana enam saye so ma onyankopɔn ahrawo great and na ba bia wo biara na katewani na mema Pastor Japheth emompaye emaye yo yemompaye chedampo yeda wase sa don hwiri akwanya odi amaye se yensua ehoma efe no Mark emu na neso amaye akwanya se yembe pensen adesua to so miensa mu kon consider de bia amaye akwankyere no esel se ne bedi anim na ma adesua no yankasa yemfa banfim ni etiefo ni ahwefo so no anya nhirama wo adesua no kwa awie no obi emfa ne ho ma wo se ne kra na agenkwa e wo Jesus Christ with him unti amen. Good. Ya share the book of Mark, I say. Last 2 weeks, na share book na say. In fact, first time no ye di kan share the kan no send mo amo share no ye share the book of Mark no me hu say John Mark and a book sa John Mark we no customs in the first attempt to failure man a second chance and no grapple opportunity no obia nanka wontimi okon no krampo ye ne de na chire waba ba ye opinion watimi mpo atro buka samre yetimi a ye hia wo ye futu bebre e de ma ye free ho no no kwasam se ye be hwe Yesu Kristo ni dwumade o hya ase no se ne Mark hye ni dwumade na se wamfa nko hya ase time ye wu Yesu Kristo wo Bethlehem Mark de ne share action na say and 10 to a friend of Singapore no okọ asorifie na fe bonsam bi betemte no casti demon na fe wa hedwuma na se gidigidi and then ye share another angle say na Mark sa report to Yesu Kristo ni dwumadie no but and then no say intewantawadi ahodo san say Yesu Kristo nsankyerene a afi oba beye ne na ye ba behwe no nyina akwa akoye nsankyerene bi a obi be say ene
na samre no asofo no ni farisifo no omonte ase wo niema bi no ani Yesu Kristo nsensenni na no ene ne bo abra enti oya na afi woni omonya problem ye behwe nsenkyerene ahodo be enum a Yesu Kristo eyeye as part of the ministry na ya hwe adesua ye betimi asua frimu ye nso ene ya yedi na chi no na ye betimi asua afrimu nti se wo ho ase na de bia meka no ofa Sabbath school a na afi wafa atworosem ye bia na wonso wabie no ahwe story na ye ka no ene wonso de ne ekwa na afi nyina yakọ yenim enka abosam no ye fa free Marko nsampa ne eche ye mienu imu aduonu anso ene aduonu enwotwe no wose na wose wonse onipa nti na woye homeda na enye homeda nti na woye nipa na nti onipa ba no ye homeda sura amen. Amen. Yes, yendi kan enhwe yen chosem nemo abasam se na medi kan hwe ye no ye bedi kan hwe abasam ye hwe abasam mienu e wo hase na ya hwe se ne esi okwan esi ba se ne esi ba na fe okwan Yesu Kristo fa so ye sa na nsankyere ni we na nsema e ba ho na fe ya hwe ne ebetimi asua afrimo. The first one was osa obubu ani bi yare sa abasam we e wo Mark chapter 2 verse 1 to 12 yenim sa abasam no pa ye sa wo chosem na fa na yenyina yenko Mark enwoma no chapter 2 no verses 1 no ede eba enu nyinara say na ewo ho no na fe yewia mama pastors akasa ehu na ehu de betimi aye afa na betimi asua afa ho o say na nabi achiri no okọ Capernaum bion na wote se owofie na nipa pii bihia enti wansene aboboa no hompo na oka asem no kire won na wodi obi oyare bubuo nipa nan so no bre no na nkrofo kuo no nti na wontumi emme na ontumi me no okopae edan ewo mu no so na woto tokuro dekete obubuani no daso no fa mu jeja no tu mu na Yesu hunu won gidie no osi obubuani ne se oba ode obone achew na atwerefo wotete ho no binom dwenwene won akoma mu se adenti na oyi kasa oka abusisem hwan na obetumi de bone ache je nyankopon nko ara na ntam ara Yesu hunu no hunhum mu se woredwenwen won musa no ose won se adenti na mo dwenwen yenum makoma mu ne ewo hin na mre se obesi obubuani ne se wode obone achew ana se sorry fa okete na nante na sene ebeye na mubehunu se onyankopon anase onipa ba no wotumi asase so se ode bone achinti osi obubuani no se mese wo se sorry fa akote na kofie na osore na ntem ara ofa ne kete firi won nyina anim kwai na ema won nyina hu dwiri won na wo hye onyankopon animunyam ka se yenhu se bida amen. Amen. Well, this is a story yenimpa ewo chosem mu sene agidifo bi nya agidieje obubuani bi fa mpoma mu eloa no bre Yesu Kristo esane yare and osane yare nso wie no this were the response omo ho no atrefo ne asofo omo ho no omo de ma Yesu Kristo agyen asem potitru ene wase ne se gemfoni ena sa abasemi etwakere yo in abis market ase se de odi kan no abasem we no anase abakosem we no ade a bibia nwanwa na kire odoso a na enuanom no ewo ma wadamfo se obi a wakodu ba bia na afi wo nya kwan no yusu boni because the unorthodox way see ebe fro bi fie juri in the ceiling na afi
ye de yenua aba Yesu anim. Interestingly so wonya no right in the sense was say wotumi wode ba afem no beto Yesu anim pepepe. Yeah. Na Yesu de na ɔte abrantie no ni sun na kuma musu ase. Because wo hwɛ ayinum nyina na abrantie no wankasa. Wankasa kra Yesu no na ti na kuma musu ase say me pe yaresa. Na Yesu tie no man no sa yaresa no. That's right. Nanso no Pharisee-fo no wo ho no wonte ase say Yesu di kan say what wo bone a chew. Yesu no no ti abrantie na kuma musu no hu say abrantie na epre bone fefre di kan. Na eno ndi ho how ekobre Yesu nka ne sa isan say Pharisee-fo no na wonwinwu akuma mu na anya wonde na Yesu kura fa so kwan ke more or less o kan omo anim say ni ahin na emre say men ka so onso ya na say den boni a che no na sanka de sua bi wo emu a say saba school no boa yen yie e de e ko Micah enwoma no etinsia chichemu ensia kosi enwotwe no say ade anka witimi aka ne twi ni dia na so sanka e bo no tofa dia na Yesu pa kire say ye woniama bi Nyankopon de ama yen se yan ye di na kire no ye ni ku hu kese. That's right. Ebi ni yen den tin ni ye setting ni ye beda di e wo ya sitine mu ne san to so mi ebiom eni sen eden eni ehumobro eni den ahobrase enu ntina Yesu bo wodi ama empirifo ate se nti abranti oba mani na se monye mobo wode nyame kan enu mom beye hindrance bro from say yeah esi ono ne fa hodie a ohia eno so nti sa ababi wo mu a na me da ababi a adesua me fafu mu say edu baby a yemma osom no ho enhyehyeye no edi anim esen nia edi anigye ni fa hodie bemre ye na yedi wanim no na sanka Pharisee-fo empenifo no hu say fa hodie a ye nua no benya no enu mom edi anunyam ebema Nyankopon a anka wani Yesu enya hawo nti edu baby a ye ma osom no ho nhyehyeye de no enkofem kakra na ye nhwe nia ebepeje Nyankopon din eno no mom na mesusu se nyame pese yefa yo also for Jafet ka say obubu ani no omu use on orthodox way and I make say in prepi no ya sorry no ye won hyehyeye ye was structured way of doing things but obubu ani no hu say ohia yaresa no sanko ko true say people to one so for protocol enka onya sa yaresa no and more so no mana moreover no ne nafofo no so ehun say papa ni here need there is a need for the man and that need to be met until who says that need to be met they have to find a way well hence the on orthodox way say bebubu na so obi fie into almost side I no na ni rua no way and no ni nyina na enti na ma Yesu so ka say omujidie no one say gidie you put faith in action. That's because right. Faith without action say Bible can say until they had to make sure say they practice their faith. Say the giver of life and not the healer of life. Why should we stop ourselves from getting to the source of the healer of life? And hence eno na mom we dey akwan bia ese we dey meko Yesu ho no me ye di boyeni akwan bia ese mema Yesu eden waje me nkwa no eto ba bia ese etu sa anamo no wotena ho a emma ba wo meki the friends the step na then nyame no so be den nyame be hia no wa eden waje nkwa. Great. I think two quick points about the asofo the kaka. Number one, Bruniveka is persistent. That's right. Because who say at the crowd no there's no way on which me alcohol. But still also push. In the chair say yes, be every nyamewa. Yan kono 1 2. Yan san kan ya yan rested. That's right. Yan keep push kosibra obe answer. Point number 2 Yesu bonifaction of the chair. That's right. We nyame le de boniche. That's right. But no mu hunu so we nyame. Until say ye be je di say we nyame o di boniche no. Mbre bia ya adwen be say ye bone be koso aso ai. All right. Ebinom ko confession.
asɔfoɔ kɔka wɔn bɔne kyerɛ in the home sɛ ɔmo de bɛkyɛ ɛnyɛ yɛ asɔre mmom ba yɛka ewiase nyinaa ho asɛm ɛno nti yɛmfa nhyɛ yɛn tiri mu sɛ ɛyɛ nyame na ɛde bɔne kyɛ ɛnyɛ nipa na ɛde bɔne kyɛ the 2 points no nkurɔfoɔ no persistence ɛwɔ sɛ kristofoɔ end time yɛsua number 2 yesu nko a na ɛde bɔne kyɛ ma yɛnkɔka yɛn nsɛm kyerɛ nkurɔfoɔ adeɛ bɛkyena da abɔnten ne yɛde sɛe wɔ yɛnhyɛ no so good Madam Asen, but yɛn more practical and then you be now or te kwanchen no look wretched, poor, weaker. Do we have that in say yebebuano in terms of, because it is just like in the one nam kwa obi one who say oh papa bi sa bridge we asin order what that bridge we asin na do we live a life a bema is our conviction say matese odifo bi wo ha yenko masa papa yi so no say your top bread amana near twomako because they could have done that to obubuani no but a gem na more that kind of a say no yanya more than say you beto ti bi amana near twomako yemfa no papa nanim na nenko ade ya damfi yensa na yade my kind story no ba still na echimadwen a gem na be more my yesa ade na nde ye wo sa ade no ye de yesre o mu ne atwam okay ada account enye mark account o na omo ye ne namfo de namfo nim adamfo ne hiade needs and into no page under the mark I mention by a share in general okay enti obi ye wadamfo na obi hu ne need na watimi provide a solution to we no mo ye ne namfo in context of the network canon you say we are say you and my em fagidi enya ne ma bia anyhow that's right bia de wo kofa no or pretend call no so na other people will come on you exactly but the betumi aboa wo twam o say obi a 2 cities be 1 city be betumi de am obi a fine but enembre mu obetumi na bompae odifo bia ni ba bia wa ni difo bompae ma na nyame beti amen great Madam Wase abusia for yegusuara ye hwe entawantawadi ahodo no the reason why ye entawantawadi and say yes Kristo ye papa or sayade na so ye ntokwa ebre no is a big controversy over and omo ne no kono so ya asofo omo kan kyerosem no and omo ne so is quite a kakranti yesua na fe ya hwe dynamics a ewo mu ye nto aso from ahase no. And there is another incident see Mark chapter 2 verse 13 no copim 22 no so time Mark friends yan kan kakra bi na fe yan hwe ehon so sene asem no esi etie Mark chapter 2 verse 13 no ede eba no asem esi wo se na ofri adi biun ko mpoano na nkrofo no nyina ba ne nchen na okyerkyere won na oritwam no ohunu afiu ba Levi se ote atoje na ose no se dimachi na osoridi nachi na eba se ote adidie ne fie no togefo no ne mbonefo bibre ni Yesu ne nasuafo no betena adidie na wodoso na wodi nachi na atwerefo a wofiri Farisifo mu no hu se one togefo ne mmoniefo no rididi no obisa na suafo no se adentina one togefo ne mmoniefo edidi na Yesu tie no o se won se won a wowo ahoden no nhia won ayaresafo na mom won a wo yare no ma mefre tenefo na mmoniefo na mebefreye amen great and this is another incident see ye abra na Yesu Kristo right from here no na o twam na ohun Levi se ote hono atoje bia ote tax office yinim se ne tax collectors in those days no se ne na society no perceive omum so mo ye corrupt obeti ampa so no mo ye corrupt ne Roman for no so mo nje no mo di bia ka ho no mo bu nkrofo nti no mo ya de for pa ba ne mbu omo because omnim se mo nam kwan bone so enam na Yesu Kristo ni omo ekotena ase eno mo didi eno nso anyo mo de yanhwe sin no nso etisen okay mesha se bisman
One say story my nyina yeti ase na well known story of be any. Say what the can share as said that I said tax collectors the one and pay tax collector asem ewo sa time no. No cry you tell masem ba echem no hu no. No obeje hu no. Omo hu omo say the okan say omo so boni die. Ebi mada. Yen kan say title of the lesson in our controversies meboa. Into religious leaders no. Into I say ye the nkrofo ato a certain bracket. Say mo modwuma mo ye nti no. Mo de mo nye den. Ye kan kwaje de amon fata kra. Na ye kan so say proud to tax collector and say the pastor make say the kan no. Other gospel account no. Yesu edi kan frɛ yan. Wa frɛ humble fisherman. And this wa frɛ humble fisherman na. Emre do so be frɛ den. A tax collector, notorious tax collector. That's right. And what friend so become. Inti meme there is all about discipleship. Inti discipleship no across boundary bia, across status, across moral because in Jesus Christ ba so ede. Oba beja the bonne for there. Enkwa. Inti di enti na wa friend tax collector ede. Eyo mo ya na me kan bibi so am say story na ti say tax collector ba ofie kra. Bibi a wufi ho nya be yon clean. Yes. And that's how bad it is. O si bibi a wufi ho nya owura ho a yesenti tazenti anti no omo question say na papa we so we agenkwa na die anti na ne tax collector so be den ebe kwa akudidi ba we nyame. Yes. Or free Levi irrespective of where or profession. Say me tax collector. Say me ye adwuma bi no nyame ehwe akomem. Nyame ni bi opeso eden. Ogene nkwa. Enti to be a yenya laboring no. Because here you be labor nipa bibre no. Not say no mo ye labor mo mo be ko even no. Na ya ti on ma ya you see ni bibia no ye mo ya ka no. As a pastor bebemu no. I just want to pick on accusation. Or a tax collector. Yamfamra sorry no. Yeah. So be a boni bi. Na ye two no. And I say ye name say obi names obi di boni bi wa sorry no. Okay. A ma public. Okay. Na ye ba sorry on tanan in China. Okay. Ye two obi a on ye di bon ye ni. Obi ampeso bebe no. Ye nkosra no. Okay. Ye ne mompae. If so ye di bon ye ni. That's right. But yesu ma answer no say e ka trene for kobetena soro at the boy phone into no buy. So God is more interested in the sinner in the church. That's right. Than the most righteous. Yes. It is obedient from so wa so do near twena so a mama yen reject no. Obi bia oba reject fa phone bia no. Pharisee for there na mo ye levy no bia na wo ye. Enye suba papa. Great. So for we the penny answer so for you. So for make say free flow nti who can dey bi na me dey say my enye den. Me rejecting no. My mention 5 reject me rejoicing so. Okay. Because it to baby and I say nipa be rejoicing over. Ubi a even down. Yeah. Same kind. And that hono. Yeah. Oninya anye honhom. Excellent. Great. Yes Christo abusiafo Yes Christo e de nsantrani we no ebie yani. What the nsantrani we bie yani nyina. We nyina oye no na enye ebinumo ede. Enye ebinumu efe sanse omu fi se ebinumu ye bonefo a omu deserve say Yesu Kristo ni omu beto ensa adidi ba Yesu Kristo wa mbe papa mu o se oba adbonefo eba. Yeah, from here no there's another one no shall say from Mark chapter 1 verse 23 no edeba no eno de me pese meka emu asem so that you bit me make it up some of the time. Ekoba say Yesu Kristo kofa abrofu no mu eno say na suafo no say omo pempane abru betem ni bi say omudi it was on the Sabbath day, and Pharisee for no once again rose on their feet and said say hey uncrofo no adena omayo madwen so omudi emrade omuni so da enne ye humeda na afi omudo omu na mafu omu na omu no aduane ana omudi ema Yesu Kristo enso eba mu ebeka say emu refi say David ekom dey no oni omo anom di na chi na omo kwa asorofie aduane ana osofo abia tatan aduane ana osofo no na ewo so omo di no David eno no kwa na di odi no sa di bi ma na omo di na chi no sanse na ekom di omo mankenkan o ka sa de kire wo mo yenhwe sa story no nso no eno so se de ba ye lowa no ye naro no e de aba ye yenso ye somua
At the same, you were sorry if you are communion and I come to Mintina me chere. At the same, now you should dear no person or in that contest, no, Yantias, yes. Yeah, practice. Well, be no, you said I'm so for Jojo Dikanka. Yeah, then she shared. That's right. And to Utia, Yesu, a boy, say, David Anya Bonnet. Isan say adan utie story ni ye pa brodo na Yesu kan wasem no enye brodo na esi asori dem no okay eye brodo na wotwe na so yakoyi afi asori dem mu na ye de foforo akosi no okay eno na Yesu David call ya osof penia bi etakwa bi sa na say ayembia mo de ho kwa ka oba bi mo hote na David say emfa ye ho kan obia nti osof pani no akumemu no David in yes for there but the criteria na yetumi didi brodo no they have met it. That's right. Na se komo de omo a ade na obeka say omo nya so for ntinu den oma omo. Yeah. There's a bigger picture beyond that in the sense say ye nya mesuma ye asuma nyina no ye de papa ye na ye. Yeah. So when to me am for nya mesum anya practical na anya nhira ma dasa what waste of time. Yeah. And you know, nyana Yesu pese esua Pharisee fo no tia se ne se you brodo no na ni se wo hwemu pa dia na nka David onye so for so die. Yeah. Na nso se be ya ta amano e na o ti se David e command wakotwa ahwe awu a na ne ho fa so ne. No ho fa so ne say. And you know, if there is any practical lesson, I believe say moma Yesu pese esua say the forms of worship, good as they may be, and paramount. Isan say there is a bigger picture in Yankopon hwe, and only say ye ma yesum no aye nhyira ma adasa. Great. Amen. Great. Abusiafo yegusuara ye hwe Yesu Kristo na nsantrene wa ye na yemfambra with this same issues no. Saturday na no more yes ade no. How do, because so maybe na country for people accuse us of one of the things a man for can fire one on your Saturday or me we are they don't omunim say Saturday no a holy day ya sanctify na any kwan say ye die bibia. So how do we reconcile it? And I say on the same, how do we balance it here? Na yen kwese asuan for no krampo no ye yourself asuan for no krampo mo na mesres no ye come di omo no they went into the bush and eat. Now so Saturday in the na de no and wa go to no no the yen adwuma. How do you balance that one? Makasa no so for make say that you so enti openi bisma say ote Sabbath no say the nyame ye dey or say the Sabbath was there made for man not man for the Sabbath. It is Sabbath no Awurade nim de entia or say 6 days and no dey achai so for aka ho asem na wotwe nyina 6 days no daba akopɛ na ode daba akonma say mumfa nto mumfa nso me no ode nhihye de eka ho ba say de wo kan eto bia na obi pese o de wo make us go so wote ase said the Bible kind say udi me hu me da no so a ebe ye nhira ma udi me hu da me so a say na beba wa brabo ma ne ya enyema ni bi wo ha wo nye den unko nye excuse na David kura say accommodate no ko asa we go dibo nti so me da do a me so meet me ko restaurant for ribo no wo ample time to keep the Sabbath day holy. Sana Bible cause 6 days shadaliba and do all that work nti ye wo said ye keep Sabbath. That's right. Nti nyame ma say wo hwe me na bia onte observance of the Sabbath o de utimi ye den o kan Bible no utimi hwe na wotwe yourself make said a preacher wa utimi ko there was so many resources a ubitimi study about the Sabbath and also be contact any SDA software bi na wa den wa boa no wa cheche na so abeye den wa be Sabbath keeper isan say wo be Sabbath keeper nhira bebre enyame de be ma amen. Great. Abusiafo yegusuara ye hwe trosemu asem no se ne esitie no se ne binumu omo kan na tra no ma fa na tra no ma krase tra but trosem no te bia wonsem potin bi a oka na emre potin bi watibia potin bi e wo botaye potin bi enti wan hwe ye na fa na saa
na sa wode na ngusa suafo kodi Yesu Kristo wan kizo munti yenso ye na musa wan hwe ya na wa mese contest no enti Yesu ani na ye hu se ne ebe ne yento aso na fe yenhwe adusua no ba konso a ka ho no eno no ewo Mark chapter 3 verse 20 to 35. There's an interesting story and also very very nice. Mark chapter 3 20 to 35. No, my main kind of crabby. We know those stories very well, but say now can say now obafi na nkrofukuo beshia bion enti want to me anidimpo na nabusia 40 ye no ofri ba se worehwehwe no ako efiri se waka se ni tirimu eka no na atrefo a wo free Jerusalem ba no ka se owo Beelzebul ne ahonhom boni peni no na onam tutu ahonhom owo Beelzebul ahonhom boni peni no so na onam tutu ahonhom na ofre won ba ne nchen na oka kire won mebu mu se ebe den na Satan betumi atu Satan na se ahinie bi na se ahinie bi di ne ho so asie a ahinie no ntumi nyina na se efie bi ne ho di asie a efie no ntumi nyina na se Satan sore ono ara no so a na one no ho di asie a orintumi nyina ene na wieye abara no obi ntumi nko hodinfo fie enkofem na fade gisse ochekere hodinfo no kane ansa na wafom ne fie nyoma no kre mesemo se wodi nipa mmabone ne abususem a obeka nyina beche won na de obeka abususem atia honhom kronkron no de orenya fache da na da afudie na ebeba no so efiri se waka se owo mfi. Amen. Amen. This is another aspect of the story. Yesu Kristo eba fie na fe omo ehwehwe no ade na omo hwehwe na omo se omo ba no ni tirimu eka say wa mental sa na nkande yebeka enti ne ma me ne na busiafo e kohwehwe no because wanyante yes wa mental and this is how the story no unfolded. No mo ka se he omo hwe niema na oye nsem omo kana omo se Beelzebul hunhum no and na Yesu Kristo oditu ahomone. But look at Yesu Kristo no response. It's very sad. Yesu Kristo no response no. How can we in fact a very intelligent response no dia mo abonsam betimi atubonsam and abonsam sorry tia ono ankasa no ho bonsam and they say na wie ya ba no but I say and in fact it went on and on and on and on oh yeah in fact ho ebebre say sabe say watade ekura mpo no etia na say wo de bibi wo de atade foforo ekoso so a wo de dada no ekoso foforo so a ebeti mo enti wo say foforo na eko dada na eko so entimi mase ono na o say bonsam no o say tu bonsam. That was the meaning of what he was trying to say over here. Adusia ben na ewo ha edemaye ma me pick 2 points. Only 2 points na as of penifon for the councils. Number 1 here ye nyame adwuma. Yeah. Bible say because of the crowd into went many. Yes. Ni power hobibere it's ministry yanye Yesu say yanye careful na ya madwuma no so much on nasa yibe wuntem. That's right. Yen time on earth anya me de man no ebe shorter. That's right. But bia na nyame pese yenya 80 nitimi adwuma no more but emre bia because nipa are ready to deal nipa are ready pese ba on chain counseling if real akwa tie na ye nyame adwuma no yento yebo ya portion time ye wo bra ye the rest ye wo bra ye attend to the church members wo hwa sorry man problems obey adwuma all day you will die early before your time. Point number 2 okasetia on konkrono. That's right. In this context different say hwe ni ya okay
obi anka se ntia ho nkonkron but omo ese ade na Yesu ye no omo credit to evil. That's right. To ho nkonkron ka se tire ba ko ne se nyame de obi ya ade na wo adwene mo no o se ya bonsam na de ne ye. This is the context. In the sometimes se bia nyame de obi ye adwuma sofo bi asopani bi asafo ba bia na unim source no bisa nyame en conclude so o nye ne na ma carpenter bay na ya be ko jeje power ibi from Benin na aba no de be tie nye careful when God is using somebody na ya fa nko she bonsam and o yes a o ka se tie on conclude you so nti so for kind of a very good point now. So for Melchizedek what making because a to BM say a subsection or say a house divided against itself. Nti utimi say enibre etimi manipa e behave the way ye hu or passage mu because context nature say Yesu all frefre na suafo oye anwanwade eye then all of a sudden munim say mo or we say echi no be explain say who were his family no the royal family no nti then na obey visible one was I know na who can passage na then na Yesu o yanwanwade Yesu enche kra na ye nya kan say enkrofo bi bu roof bi na omudi obubu ani ba no man sorry o man sorry enti mohu ni nyina ma witness and so move less than one chapter kra a few verses from here no Moses say to me na ode ye adwuma no e bonsam to me there so for a kind see ehwe pa ewo nyame efie ana nyame asori mu nyame ma nipa bebre achede enti se mintimi mompaye etise bia pastor mekise de bebo mpaye mintimi preach se de bia pastor Jafet be preach nyame wo kwan a o ma obi achede enti to ba bia se de so for kan go to nyame na bo mpaye because Bible cracker say we can test all what spirits. All spirit. It men jump into conclusion say obi ye nyame adwuma na wo boni bebre no na ye pull him down. Ni e bekeka nipa no ho asem. Enti enche na nipa na nyame elevate no. I exalt no so beka na asem. Wo ye bu na bem because otia eya wo mba enu na nyame onu Yesu Kristo busa say mokra na wo hia already mu wakisu ni say onu mumu ye den waboda mba mumu kra na ye hia mumu na munye correct kra no den na mumu flip script no o ka say atare foforo na obusa mo atare foforo ben na utimi ye den ye tiro kobo atare dada so ensa ben foforo na ye dikogu old wine skin definitely the taste of the wine is going to change. Exactly. Atare no and look the way it's supposed to be. That's right. And yenye very careful the way we jump to conclusions and also discourage the individuals nyame peso o yusu. Great. And finally no yede sorry yen addition so no or pick on the issue of ne maame no ade mo believe say na busiafo say we out of mind. So share 2021 say na efri say almost na dwene mo aka. And they went out and they were looking for him. And to calm down the story, no, so no, story na wani omotiti wana wa church roma. Say, oh mama no papa jina mfishiri wo fishe wo. Acha mse me mama no papa omoni him for omoni omwa. Meni omo etete hasen yenka sa menu we mum na fe yemfa sorry yen addition so addition bi wo ho edi ma yen wa ha na. Yeah. So, okay. Also for Melchizedek, Eka, Edidie, no. Very interesting. This is so. It do baby. Yes, you can say you have say Juma Mungu Didi. Yeah. The same person. We do a mark. I say, Nipadom Guho, Undidi ministry. So say me Juma. That is to say, there is always a balance. That's right. So find the right balance. Okay. Yes, we didn't even film to but young Kasan, we have to find and you may be prompt response. It be also to me we did ye. Now go attend it to. It be also we did ye. If you don't get the right balance at your house, so we need to be getting the right balance in our ministry. The other one, it's so interesting. Say, Nebuchadnezzar for pan to me. I got to say, "Not Jumukano." Na me share me the bams
our families so no they can have an adverse impact on their ministry so. That's right. Thank you. In a way, no. No, that's the other side of the coin. Yes. Yankase busia yiwo ebia ye yire ebia ye ma can feel say ye adwuma na abro so dodo. Enu nti so. Meanwhile so no na to me ni akwankyerɛ Nyankopɔn de ama no na wudi so. Enu nti na ho behia say yankasa asofo na say yan nyame di ministry a share say ye elders ye departmental leaders no yansire Nyankopɔn no my akwankyerɛ how to do our work well na ye busuafo so no enti ministry adwuma na ye na say and yet omuti ase sa na ebema adwuma no ayemre. Thank you. Finally no Yesu amaya ate ase say eba nyame asem mu a it goes beyond blood. That's right. Wana wutie nyame asem na Nyankopɔn ma period. Eno de wontumi nya ho hwee ti se me papa o se me maami o se ni na se wonim se nyame asem ni na wo se wo mfa so a men di won achi thinking say me di need man papa na me maami no ti nyame at the expense of abusuafo nyame hwehwe no. Great abusuafo madam wase ayekama na de manya asofo miensa ahwa bebu ama sa adusua ye akoye pa ma me wie se baabi a wutie baabi a wo hwe bia no so wafa adusua anumu aba next week ya de toso n9 no ebe etoa so madam wase se de biara mode mafidie de to ase next week nso sa hia yen ya sa de toso n9 no ebe etoa so katwani na mema Pastor Jojo enhira sokra emaye Erade yebekoso adawase eyiwaye na wotwi mama yasan ehu wutumi mama wa yasan ate wasem wase erade yesrewo ubabi a wohwe yenso ayesua de ema yensua na yehu a yekenkan ade bechi na yerefi na ye behave to say Pharisees and scribes erade yepese ye wo ma yepese ye wo busua yepese ye te wasem yepese ye practice wasem nti erade ma de yesua emmoye emiyenyini wo huhu kan ho de nyina we ni ese odoba Yesu Kristo di munti amen.